Venčanica Jovane Ljubisavljević je glavna tema u medijima nakon što je završila svoje učešće u realitiju. Jovanu Ljubisavljević je ozbiljno krenulo kada je posao u pitanju. Naime, poznato je da je Misica ima autorsku emisiju na YouTube kanalu, a ova lepotica se sada pojavila u jednom spotu. Naime, u pitanju je pesma bivše zvezde Granda, Nemanje Đurićevića, a numera nosi naziv Tuđa nevesta. Društvo u spotu mu je pravila Jovana Ljubisavljević, a nakon što je pesma objavljena svi su se složili da Jovana i Nemanja sjajno pristaju jedno drugom. Nemanja je istakao da je saradnja sa Ljubisavljevićem bila fenomenalna i da je ona jedna predivna devojka. Odlično smo se proveli na snimanju, Jovana je jedno divno biće i bilo je fenomenalno snimati kadrove sa njom, istakao je on. Bivša devojka Stefana Karića je za ovu priliku obukla venčanicu, a pozitivni komentari se samo nižu. Podsećanja radi, Jovana je nakon izlaska iz realitija bila u ljubavnom odnosu sa Stefanom Karićem. Oni su nedavno raskinuli nakon čega su pljuštale međusobne prozivke, ali izgleda da je svako krenuo svojim putem i da više ne postoji zle krvi između ovog bivšeg para. Mnogi su prokomentarisali da venčanica Jovane Ljubisavljević ostavlja bez daha, pa tako ne sumnjamo da će manekenka biti jedna od najlepših mladenki na našoj javnoj sceni.